سیبەر ئەفەندی کەچەکە کووردا 27 ساڵی ji Kobaniyê. Ji sala 2016 ve li Holandayê dijî û niha berê xwe dide cîhaneke nû, cîhana mode û dîzaynê. Ew bi rengên xwe yên taybet dixwaze rêbazên modayê bişkîne û bi nerîneke cuda li vî warî binêre. Ew li ser xwe dibêje, sîber rengîn e. Yekemîn koleksiyona wê navê wê Kurdîtalya Heritage bû. هجار من حس كر تشتكيش كالتشر خاتيكم وتشتكيش عالم الازياء تيكم فما بربح حسكر كسكي ديزاينكي او به يعني تشكيكي ام دبيجن ذوقي خان ولا ذوقي مبه من مصممه ايطالي دي بروجكتا جركت مصممة كي ببنيجي انسبريشن بكيجي يعني تشتي مكتبة سو مقو اسكت شتو كالتشر خربانة خلقيكم بس بطريقة كي فني ابداعي بيجو السياسات تيكم بيجو از ظلماتيكم وتشتي ام تردبين سر سوشيال ميديا ev hewldana wê ya ji bo avakirina pireke çandî di heman demê de felsefeya wê ya jiyanê jî nîşan dide. Ew bawer dike ku huner û moda dikarin mirovan nêzîkî hev bikin. ام جياكن ام انسان جياكن بلكي بالجلابه اما بمن ونيه ام جياكن برا حرب ساكنه برا او بساكنه تكاني جام خاكي اسكانم جام تخاكم قو ان فيتشتي بسيطه دس بكن ام كان امازن جيچكن سیبەر vê peyamê di nav hûrgiliyên karê xwe de vedişêre. Ew yekemîn dîzayna koleksiyona xwe Kurdîtalya Heritage nîşanî me dide. باعتبار من ميكس كريا ما بيني كردي وإيطالي فمن يعني بنيرة قلت قماشة دنيري دي صناعي قماشة كردية بيتري أمبيجن تشتى جاكاتانا يام نولي بردانا تكاني يام نولي إيطاولانا أو تشتى بس أما كرياتيفة وجاما كرمانجا جي يعني قماشة كي سيمبل نورمال تنايا يعني يام برانجلية ينجي جي مطبوعة جاما كرمانجا فمن مكسكن مقو أزفي قماشي مونم نا بر مطبوعة بس هاند ميد به يعني جيب دستات شكري به سبي بيتر يعني أمبيجن روحي كرمانجا وروحي إيطاليا بده یکمین koleksiyona wê bin geha xewneke mezin e. Ji bo ku ew bibe rastî di destpêkê de wê li bajarê Utrechtê li Holandayê 4 salan dîzayna modayê bixwîne. وقت از دخونما از ناخذم خلاصكم بيرا إشكي فاكم از خازم تما إرفارين أم دبيجن خبرات برجع من هاي از خازم هدي بلان تشيكم سبي ماركاك خاص فاكم وأنا هاد دخونم بيمرا Ew bi vê xewnêre dixwaze bibe çavkaniya îlhamê ji bo kesên din jî. Peyama wê ya dawî ne tenê li ser modayê lê li ser naskirina xwe û jiyanê ye. li xwe bigerin xanas bikin her tiştî hez bikin hezkirinê bigerin hezkirin nake çûlawik ne hezkirinê dinê hezkirinê tebîatê hezkirinê millet hezkirinê kara xwe bigerin ka hûn çi hez dikin sebî hûn têda hîn mezin bibin û rihet bin. سیبەر ئەفەندی bi rengên Kobaniyê û bi xeyalên cîhanî rêwîtiya xwe ya di cîhana modeyê de didomîne. Meydos Rûdaw, Utrecht, Holanda.